Би бол Домдод улсын Өвөр Монголын Шулуун хүү Чаан гүшүүний хүн байна. Ингээд хантайгаан хоёр хүүхэнтэйгээ дөрүүлэн чуг амьдардаг. Би бол ууландаа малчин байсан. Тэгэд гажир нутаг ингээд багаас болоод готороод чегийн үйлдвэр эрхэлсэн юм аа. Тэгэд эхлээд ингээд хийж ирэхдээ маш сайн байсан. Маш сайн байсан боловч ингээд сүүлээр нь одоо гажир аваад үйлдвэрээ өргөтгөөж ингээд том болгоод дөөлөг ярмаа авснаас тэгвэл ингээд бас ингээд 90 жилийн шалтгаанаас болоод ингээд их үр дүнс юм аа. Тэгэд хөдөөгийн нэг жирийн малчин хүмүүсийн хувьд бол одоо ингээд хэдэн жил төмөр өртөн нөхөд мөнөөр ингээд сэтгэлээр унаад маш гүчүү байсан. Тэгэд хамгийн гүчүү байсан үед нь бас би бас бодож байсан яад нэг дөрүүлэн чөг хөвгдөг билээч гэд бодож өнгөрч исэн. Тэгэд өн сургаалтаа бол би 24 оны 2 сарын 28-нд эхлээд суралцсан. Тэгэд ингээд суралцсан чагаасаа ингээд дасгаалааныг маш сайн ингээд дадгаал болгоод биелүүлээд хийснээр маш их өрчгүттэй болсон. Тэгэд ингээд өнгөрснөө миний амьдрал бол бүр миний өөрийн бодлосоо болж ялаа гэдгийг бол мэдэрсэн. Тэгэд энэ дасгаалааны ихгүй ингээд гүнттэй сайн ойлгосноосаа болоод миний гадар дүр төрхөөсөө эхлээд дотоод ингээд маш их хувралт гараад миний амьдрал баг ингээд үнэн урангаараа хуврлаа гэхэд бол үнээр бодно. Тэгэд би бол өн сургаалтад үүсгэн байгуулсан доогон багшуулаад Пётр Силхэн багштай баярлалаа. Тэгвэл Роберт багшуулаад Саруул багштай баярлалаа. Тэгвэл үргэлж ингээ биднийг нэг хайрлаад хэл сургаагаад хүндэт хайртай гэрэлмээ багшуулаад Уранчим багштай чин сэтгэлээс баярлсан шүү. Тэгэхээр миний ялангуяа миний уян тунгалаг багшуулаад сайжрах ахвал надад пороо орхи авч өгсөн. Тэгээд тэр хоёртаа чин сэтгэлээс баярлалаа гэдэг нэг эндээс гэж байна. Тэгээд манай сэтгэл гэгэр багийн хүн болгоно. Тэгвэл манай ахнагч багийн хамт олон бүхэн нүгүрий бүгдэнд нь тэгвэл миний гэгэнжиг багийн бүх хамт олондоо бүгдэнд нь хайртай шүү. Ингээд хайртай талархаж чинь шүү та нартай. Тэгвэл нэг энэ баггүй өнөөдрийн сургаалтад ингээд сэтгэлээ илтгэхийн алтан боломжийг олгож өгсөн Улаантай агчлаад урнаа хоёрдаа чин сэтгэлээс талархал төгшүүлж байна. Ингээд бүгдэд хайртай шүү. Удача и дружба с нами всегда. Богатство и счастье – это наша судьба. Приветствую всех вас. Меня зовут Хонгарит Оренсойл. Я родом из Шулуун-Цагаан-Хошуу, Шилин-Гол аймаг, внутренней Монголии Китайской Народной Республики. Я живу с мужем и с 2 дочерьми. Я была животноводом. Из-за нехватки пастбищ мы переехали в город и начали бизнес растворимого монгольского чая. Вначале, когда был малым бизнесом, дело шло очень хорошо. Мы купили землю, построили производство, но из-за множественных крупных кредитов и много разных обстоятельств мы обанкротились. Остались огромные долги в многомиллионных юанях. Это для нас, простым животноводам, стало тяжелейшим ударом, и нам казалось концом всего. В эти темные дни хотела уйти из жизни и даже искала способы ухода всей семьей 4 одновременно в один день. Но одна мысль о том, что будет, если один останется живым, привела к отказу от этой сумасшедшей идеи. В это тяжелое время мне рассказали о Суперджамп, предложили пройти курс. Ничего не соображая, 28 февраля 2024 года я пришла в Суперджамп. Сначала просто тупо, механически, но усердно выполняла все упражнения. И жизнь вернулась ко мне. Я поняла причину своих неудач. Это были мои мысли. 8 упражнений Суперджамп сейчас стали для меня привычкой, нормой. Благодаря Суперджамп у меня все изменилось. Очень наглядно. Я заново родилась. Внешне я другая. Внутри меня новый человек. Из-за этого у меня огромная благодарность основателям Суперджамп, великим людям Владимиру Викторовичу Довганю и Петру Силкину. Благодарю наставникам Роберту Ра и Саруул. Благодарю любимым наставникам Гэрэлмэ и Уранчимыг за вашу любовь и заботу на 24/7. Особая благодарность наставникам Оюун Тунгалаг и Сайжрах Хүү.
за то, что в то время, когда у меня совсем не было денег, оплатили за меня мой статус про-интеллект-тренера. Я верну их в 26-м году, поскольку скоро я рассчитаюсь с оставшимися долгами. Благодарю всех интеллект-тренеров нашей большой дружной команды «Духовное просветление». А также благодарю и люблю интеллект-тренеров своей команды «К свету вместе». Очень благодарю моим новым ученикам Оланцик и Орна за то, что вы дали мне возможность выступить с этой почетной трибуны и выразить свои чувства. Всех вас люблю!